KEPENOFE PHIZO Ugo KEHOUKI no MHAKENGU BIGABAGO Ugo TSALI NHICUKO ROSHIEGO Ugo TSALIGO MAPETE THIE JISUE MEI MELODI JERUSALEM NUKELEU VAJOS SEDI MAPETE DOZAGASLA Ugo PHIZO KEPENOFE ZHAPU ZAYE TSATERU FAGILIU CHATINYA THIENIA THEMIA KEKRA JISU MEI MELODI JERUSALEM NUKELEKI Osana Sodi, Pozakedi, Pozatsedi, Melieta, Jahoyosie, Homiawe, Lasidi, Pogualeje, Isilada, Deri Ugoe, Sita, Keto Miemo, Musital Hoke, Kezedi Ugo, Tsali Krobo Kelido, Mu Nipu Kersonu, Kezedi Unidi, Vor Kezedi, Watsali Kurikeli, Munipu Sodi Jido, THEJANGUNUO, Saliku Keretenie. Jesus quotes to Kazidi Gilido. Sali Hawa Kili Gazigi Ater in the Mayo, Pusagan Lira, verse Kenu Tenugo, verse So Tenugo, Sidius Yenugo, Petegazich Lado. Can you see? Tsali chip mezo amada jo tsali bo tsali course bo kezedi kelila do tsali ku presedi heta tha die tsali ku presedi heta tha die ke mesarofa no agitsuli tsali hobe ugo ke chabo chede ugo kezedi keli chedame Sorrow
KECHA was the Gilishi. Kembesaro Fawabu Rnyoliechi Acha Ari Sasabiche Kembesaro Vamos a que lila se também. KEZEDI TSALI ku KRESEDI HEDIE Mete KEZEDI SIETADI GILIDME KALVARI GINU APIL Di son he Atzazidioru Achamezidioru Calvary QUARTET Jesus DIEKEPU Calvary QUARTET Sla ugo pose kesetio kugocho fopie mushik kuidi Hosana nipu za sevor gaje Israel ke diu teja ke tho sita ke chachli do ke mesa tho ke ko tho mu ke gret tho nipu Jehova ke mesa jadu do haunu jatheriunu higo nyonyo chudi
Nersho Ntsedi Mozunu Lavor Yahweh. TMS ha Ndiu Mun Medo Tisigadula Nipu Jisubunu Gada Yobunu Diose Jerusalem nu Legacy Tisojaho La Nipu Ye Nteziawe Kerüsuo Mozunu Nchanu Ketangu Tuzoshiri Kepenyafa Diazetudio Nkatsigasla Nipu Ye Nteawe Tie Palm Sunday Tisojahonu Hinis Yedi Hosanna Chedi Mozunu Lavor Yahweh Medo Munjoko Mesa Mu Metotzigasla Ye Nteawe Hego Nidi Get TSALI hago hatsa mo tie ke ni mo ke America sase here tsa mo su hazidi here nki nziefa nki lavoya jedo vorgele go ni pu here por hi ke kri ke zunu mo he tsofa ke kri ke za tu fudi mo zunu voya megrobo hi ni siedi just satsudi Vor Kershono Kepekroba, Hebunu, Hikinike Tho, Christaginungo Gileswa Tsuji. Nipu Hemigrobo, Hippie Messi, Henu Messidi, Nipu Tido Vor Kershono Kepekrobame, Hebu, Christa, Kasia Gaza Kerli, Suhaginu, Erligile Tsuji. Nipu Hego Homie, Hike Vivdi, Hinu, Hike Leku Kremudi, Hike Luku Kremudi, Vorbame, Tido Christaginu Hebunu. America sa ngula kili tsuchi nipu mikrobo tenusho hinu mesidi nipu hinu mesidi vobaliro nipu no chido tuke pelote jarise nipu bukata tsaka sala suchi yego mikrobo nipu yekiti kinunu pichega dala mori ke tsaka nutufu mori revechdi nipu vor kerchokinu kepelemigoze kepekolimodi utu banunu Kepekobali or Nipu, Nochi dozo shiri. Online no Kepekrokaba, Petezo shiri, Hertzaka salasa, Mo Nipu, Ubu to Banuno shiri Nipu, Nsika salakilie, so what's a Tie, Yego Vorgilego, Kemesa, Gezivi Techahunu. Nipu, Hinisi Divon Shoba, Dere Kizuno, Tetsalukiaki, make a krazo shiri Nipu, Kemejigaba, Hago Krakasalaya. Nipu Tetsukrobonu. There hurts the Tetsukrobonu, Hakedzala, Tetsukrobonu, Ketucha, Bagamola, Mutetsukrobonu, Kukrekamola, Temike, Kari, Kemeje, Upi Messi, Kemengadi, Gedzakatofa, how Hazeka City, look at Zeribawe, not yet also Shri, Nipu, Kinukevor, Tenukera, Nune, Mukemereso Hase, Temye. Unuke Ruka Rochaba, Waritsaka Sasakilis, what's a BJ, Jedo, Nipu, Gershoti, how no Hego, ZHAPU Tsusudogaba, Hawari and Pelesia, Microbo Siri, Nipu, Kechano Hego, Tasudo, no Jabi Utsulie, Nipu, Microbo, Sir KETHODIE Presudo, Microbo, Luotsudi, Meriba, Microbo, audiovisual team, Hanyagorim Hoba, Microbo, Kitie, traffic Gorim Zaba, Nipu, Microbo, Hego Kershaw. Nu Hego Tasade, and Peziwe, Purhike Cree gets no Nipu partly di, Japutzegaba, Japi Pet, that's a Muki Crimori, and Kitiofa, Pastor Nino Zoshi, Tie, KETHODIE Seka Zasudodi, Poto Zuli di Volede, no Jabi Potosili Mupogi, Nuzoshi, Hego Mie Popogaza, Hertzeka Sabisji, no Gemesar Fuse Poken Heleje, Jie Bavu the Honu, Hego, Nke Nurshodo di Vocali Hawazedi, Hato Terry Nutelagazo Pet, Dekabie. In Jino Kalasdi, Jesus Christa, Kelakilizuna Chayawe. Amen.
Hear the voice of your servant, a man sent from God to bear witness of hope for the nations. There will be one come after whose message to us will bring life from the Father in heaven. He is light that is come to a world that is dark. He is loved and around him is hatred. Even few of his own never saw him as truth, but he comes even now to forgive them. Hosanna, the whole world is singing, the hope of all ages is come. Sing his praise, sing his greatness, let everyone know he's still the King of Kings and Lord of Lords. Sing his praise, sing his greatness, let everyone know he's still the King of Kings and Lord of Lords. Hosanna, the whole world is singing, the hope of all ages is come. Sing his praise, sing his greatness, let everyone know he's still the King of Kings and Lord of Lords. He's still the King of Kings and Lord of Lords. He is the King. He is the King. TSALI KGV zola THEJANGUNUO mo puzego pezewe mo kupinyvo bu jabino nigo zegelio cheletenya shiro ogo tie MBCC KECHA sla a chayego provi kezashidi ogo kezidi KECHA chelitio tie NBCC KECHA mu NBCC meribunu KECHA nunya keza keshse chalitio Oh, Nagaland Missionary Movement, Mission Department, Jisu Tista Ketsekesha die Kejat Thou, Mejidi Mission Nunyase Kehou,
kitru mu meliu che kesha mu mission ha thochike ba pette ko la chache missionary ko evangelist ko hospital chaplain ko NCF pastor ko mu mission liu mu puri ketri kecha nunu hachake ba ko la chatyo kehu pette bu mission ma thonu keche kesha kehu che ketula chatyo kenye tenyuko department tenyuko association nu secretary ko town baptist union pastor ko kehunu tenu MEKRÜTA ko la chache work is a tenyuko ministry lumami mu collegiate girls camp April ki baat hoye September 3 imagine the future conference mu asha ministry hauli ro tenu mie kemeje mebu upese mu ubieket thenga cheke cheko kruhikeba ministry hakola chatwa seu treasurer department kepenyefa hasimu chatapye NBCC youth department nu association se ke bako mu youth secretary cheke bako la chatwa treasurer mie mobile daru you social media die cheke bako seshe mental illness mu depression nu ke bako la chatwa kepenyefu oko true shekito la dio Christian education department NHICUKO ministry cheke ba drawing in faith curriculum mu children bible camp material se parketo keepers rally baketo program hakola chatwa association nu NHICUKO ke seko NHICUME pastor ko secretary ko mu Sunday school ke pethakola chatwa pengu NBCC hathoke tritrobo NBCC secretary pozeke jidudi hacheke bako mu ukitrukola chatwa NBCC tro lesheki ko kehu sege ba lesheki ko mu kedzaketof KEPHRÜ ko la chatwa Christian Higher Secondary School Principal Mr. Mua Walin Kepethako staff ko mu KEPHRÜ ko la chatwa OTS College Principal Joshua Lorin ahu Joshua Lorin ho mu keshigi at how rotates high school no a class penguno bazgi azeme pude mo puro Reverend MK Lorin mo ahu pur kramada lekenza so puro at kids minuno bazgi okoro CRBC zumpano popuro executive secretary seya shizgi rejebo oko kitruki boy mo zubgo so uni thor so at heko tu zubgo wadi atap krishno leda mo taju zubli shimo ta leda mo ta bardi no vadye pingu shere ta parmo ztela le tala leda shere le mo tozo bo abo po chali di bubu at parsa la apua ke rock la so is da lebaya mo bubu US no American no body body OTS no principles wa mas la anish sebaya mo at Joshua Lorin mo awa Lorin hego class ke he mo mie kepele mie ukrini kepele ke tomie hego high school no lesser progiza kematsa uri holia ukivilia marngur krilia deri mie kepele no ukrini thejala mi uthar kres selakode mo at jedo body Joshua Lorin haula chagdo puting kilela a halanori ukpinyo pe jemo ani torbawe shiro OTS College Principal Joshua Lorin mu kepathako staff ko KEPHRÜ ko mu nu mathocheke ba ko la chatyo NDO mathoseke ba Reverend Amok Noklan staff ko mu uko ministry la chatyo NBCC finance la chatyo
Dimapur no NBCC ki chike bao la chatyo kepenyefabu putitu no semor kesho kashiketu la chatyo chiago chaketuro chayepenguba Nagaland Missionary Movement Kinyo Tenyuko Department Seo Krisar Department Dio Christian Education Department Pengu NBCC Hatoketri Tropo Hakola Chado Moche Putise Lervide Anyupum Pishiwe No Hiko Tre Gungumijidi Hikobu Nagaland Baptist Church Council la chakra tingu kilela Anyupum Pishe Anyupun Nongumijidi Heo Kechar Nasiche Nyepu ye NBCC Tro Department Ketri Geba Hakola Chaiwe Umato Ketri Didi Machigeba No job no department patte kono sasache no go to isa Anyupu no NBCC no missionary chike bagolari chaiwe no job no go sasache ugo to isache Kehura botuzo shiri no krusle uchataliche nsamoro mapuri chiligenza no kolam hapetezowe ngumijiri into krisa uchataliche Anyupu here gizu Joshua Lorin larchaya Anyupu mpichie ukil hularim pishiwe no krisa uchataliche nsamoro mapuri chiligenza no ulam hapetezomo no jabino tsache krisiche Nyupu no ukolam hapetezowe ugo makereze ke setalibi kemeje ke tsanya ke terje ke setalibi shokopete ko lari chaiwe non samoram hapuri chiligenzomo ngumijiri into jasache no jabino NBCG anom hato chikba tenyugo department nyechugo department ko ritsele anybo hato cha pejige ba agolari chaiwe no jasache no krisiche nsamoram hapuri chiligenzowe anybo ngumijiri no higo KECHA ke lasiche higo KECHA nasiche dino jabino NBCC no kasnodi hago tsnodi here je pujavo ke trumo teja chabi NBCC tshe away amen jagom hakengu ke dutibalido ashersko kolevide KECHA Anyupum Pishiwe, no hiko tre gungumishie, no jabin hiko tsisia, hiko semor kishopete kabiko tsisia, Sekirka, Femeni, my bad thinking of Vorway, Tejaki vipet thinking of Vorway, Anyupo, hiko chim haket tubur city in Tlada de Vorlite, Anyupo no lili city, Ngedits speciality. Anyupu no just rom hapete putu volia hapete vilia higo spelewe Anyupu me puri khasadi tsa mere ge chda hiche shosher no kini tspe ni batralasle Anyupu khageshnoi thejaba ge bur shije Anyupu no jabino pette go tsche no jabino lyoche ke ba gori tsa okivitosidi inchale tse ba gori tse Hego che, hake tiu sidi in sasadaje, no jabi no hamosasanodi, Jesu Christa no pujavike, trumo teja chastawe. Amen.
제도 catholic prayer kazasikedo liro passage kenye no presido kerio liro Zechariah chapter 9 verse 9 and 10 Zechariah thepfa kusoko thepfa mu kera preso kerio tsasado pomhogi thupye ke bao liro uke penofa themieko ke khakedu niphilie hey Zion yofa she petoshile hey Jerusalem yofa hare nkedu nkivoje zapuzaye mu kokelies pozo mene noidi gadaginu gadake medzu yopogidio poi Ephraim mu nu guragari mu Jerusalem nu teher gura pekawatyo mu teher te dathe wadyo sidi poe seye kobu vitotsunu shetyo porvie dzkeja nu nouveau dzkeja katsotyo mu kerer nu nouveau kidzvala katsotyo ngo passage ke kriuli ro Johann Kerkinye Johann chapter 12 verse 12 nunu 19 ketso Johann Kerkinye nunu ker thepfa ketso Jisu meye melo Jerusalem nu kele sashe nye thengi nu lavor ke bakrodiu Jisu Jerusalem nu vor ke zasilie sala ukopoze kesetyo kukocho hopie mu shekhui dishe hosana nipu za sevo ke je Israel ke diu taja ke phatho sityo da Jisu gada yupo ngulye di suyoki balie su zep thupie ke ze miche heje Zion yofa hare nke diu gada nyo yopogi badi vorje ho si zekizo we po sheziko hakocha silimota deri Jisu zayet sakele she gatholesh nu gepu hau thupie ketyo mu tssuzo gatsa ukwe rakralie siro Jisu mekrununu lazar keliedi Keshenunu pots perhila keshki pose ketyo prodiu thyo po japu tsyota siro poeza si hau tsakesh sikelela prodiu vor pose kese sala farisiko sie honye hoki nye hapori tsle kenzde lere gizue po shemedzityo te sita Bible Professor Zako Ketsa, you peche. Disoviwe, Jésus Christa, Urakelizane, Chedo, Geze, Nipu, Resoke Ba, Beteke Lucia, Sura. Mesacha divor ke bago nigo Christa zanu nyo zekeli tsia munyo la niwe ke cha se nyo pesise yawe tie go tisoja ho ha ugo la tisoja ke meye sepo deri tisoja ka samo ke cha susuro krabado Jisu meye melody Jerusalem no ke le teze ho ha ugo peteri sibaya mu unise ke cha susachia Passion Week tu nu Kezedi KETHODIE purgatory lesson hakwa pra kepu kecha siran hichun go zo shiri Jisu meye melody Jerusalem ke le tiunu ki ge zo botsia shi ge cha sugos unhichun nu si share ge cha susachia Palm Sunday ti soja ho nu KETHOLE shai pu ge cha ti soja han he ha Jisu meye melody Jerusalem nu le ge cha susupu Jisu Jerusalem nu le ge cha ho ha po chike vunyu ni ke tola Jerusalem nu le de po Jerusalem nu le ke cha por ve ha po la thela po chke siginu si je ke si Zachariah ye
teacher gripping uvo ke taki sije ke sidie pu ke she jiswe susa fulfill ke she uko susunguli Zakaria lesu nu uko provoliro how ha vogata teacher kono uko pastor Bible study details se dise verse musu sonyo ko grabado uko KETHODIE ha ko ha po peteri pe pathavon ke she susa cha Zakaria lesu honuri mohovoliro sije ke sidie ha pu bi she Messiah ham hidinu Jerusalem no legeto susupu. Deri teze ha mohoke bagi Jisu soboshi gecha ha mohoke shiki. Jisu e puri Christedi in an unusual way isidi scholar mi po susupu unusual segecha puri Christegecha ponunu ke diu chidi Jerusalem no legecha susunguli. Dile ke vi lese ugo gospels ko Matthew, Mark, Luke, mu Johann lese pete unu mohovoni ro. Jisu meye melody Jerusalem no legecha isigecha po section haya ha pete gori tupi ke ba susunguli. Ke dobo ke krizaza dewi tezeu sus to pray ke susunguli do. Achi dogo ke zidi Zakaria lese mu Johann lese hani ha ke kedi di chakro po sidi mehoshne. Johann tu teke kini kusoker Kini nuker tepfer zaki moshni ro. Kuso ponu pugecha cheke vonu nigeto za soruban lokechunu 6 days ahead isi. Za soruban lokechunu jiswe betani nu fora kecha kuso ponu susumuli. Ba za soruban lokechunu po betani nu fori ki grupo zedim hat kecha susachili. Mukeri kuso ker kini nu pugecha susin he isi. The day after Ukom hatsukeli shi sushin he jiswenu po sijiko zedi porve sus sede uko olive ki zutunu kon kecha Luke mu Mark rosupu Johann mu Matinu sus pete di tushmo de olive ki zutunu koli di gadanu bali di shidi Jerusalem ne lekecha uko susumuli jisu po sijiko zedi Jerusalem ne lekecha chanu temi kro di chekecha vor po zekeli A large crowd, crowd vor pozekeli ze susunguli. Mu jiswe to voke sigi pozeo pomhoza Jerusalem nu voke ta uko susunguli do. Temi ko poze si temeta Jerusalem nu tapar kecha susipu. Poto voke sigi revemi ko posizimi ko siro poze si kecha ke pozetio. Sona pozedito porve nu to lekecha Crodito chakrie Jerusalem no nuri poze ke sikhe ko party she poze ke liye sus pugecha sus cha temie pom hozu za shi po sie za shi poze di to ke cha sus muli do mo che ke voni tiu no uko juda mi no ko ni ha ko ha mo voni ro Passover feast che ke voni ha juda mi ko la ke me ye thobo chia ke krela mon jisu oke penyo fa uko juda mi ko kan la Israel mi ko ze par ke cha uko isusur kra ke cha chia musna che ke voni ha no juda mi tefmi ke cha ke pe te vo mo shoya ke cha asus puya mo Jerusalem nu li ro hatiki chazumi vor ke chu Jerusalem nu ke lumi ko kiri krako baya ke cha sus tezenu mo voni ro sus muli do Jewish historian po Josephus Igechuwe po pugecha edi he sorotiki puti hatiki liro vodi Jerusalem nu cheke voni nigechu nu temi vorgecha po no million kinye zi khota ya kecha po esusu sona temi million kinye ki jevo Jerusalem chufa baliro kras segecha temi krodichli vor Jerusalem chufa ke basu sunguli mo jiswe puti haige choponu tengi ti haige choponu Jerusalem chauno to voji ke cha gadanu bali to voji ke cha cha krodi temi party no po meliedi she hosana isidi meliedi no pozekeli sus catholic ko sus pusha hosana isi hosana pocha no hekala suchi ke cha ko po miningum hovuni sus muli save us iside me crow party no hosana que Dieu se livre que je he kan la suche isidi par poser que li susapu la vodi Zakaria tout est tefunu mohshaliro Zakaria tout est tefunu kuso tefunu mohshaliro Zakaria siji ke siu dinu tupi ke jahami ni pilie he Zion nyofa shepe toshli he Jerusalem nyofa isi ni li chi
Ni shepet tosli je rejoice and shout. Ubu unili ubu meli petoli nu gecha susepu. Zion nyofu mori Jerusalem nyofuko isi gecha hawa. Zion, daughter of Zions, daughter of Jerusalem. How happy tenumiko isi gecha nu pubamo. There punofu isi gecha Zion nyofuko Jerusalem nyofuko. But Zion nu ukepe nyofu temiko. Israel temiko isi. Israel temiko, ukepenyefu temiko, nigo niliji, nigo shepetoliji isidi, sidi kisiu Zachariah susepu. Temiko melie petodi par, Messiah zegecha, sidi kisiu sidi kisidi, no tupi pupi kecho susmulido. Temiko enu, Messiah work keto, kedio we vorja kecha sigiliki, oko kemero liro, history no mohosho liro. Oko expectation no liro, jiswe ke dimit shudi fora liro, Rome ko sogar kariu penjawadi Israel me ko pisie seye pochosheketo oko Jesus merba. Overthrow of the Romans government and establish Israel as a nation. Sala Israel me ko liro how merba. Mu ukwe zmu seba ke chananu jiswe ke diu chdi vor ke chki Rome ko sarkari so shwadi no tie utemi Israel temi ko bu seye po chanali die independence so kapyo chsada die ke cha Israel me ko so merba sala Israel me ko halenu liro it's a national freedom seye ke seunu mi bu usemodi mi bu ke kamodi utyo uselido uko to talidado isige cha uko mental liro sus le musus sedi uko badi jisu zegele sus Johan to take care kini kusoker senu mohola voshuliro sala uko pozeke setio kukocho hopie moshe koidishe hosana nipu za sevor ke je Israel ke dieu teja ke fatho isi mati to mark to take care ponuliro upo David ke di iside upo David ke di vor ke je teja ke fatho mark nuliro sevodi David we ke diu zeke kedishe ke diu David ginu vor ke che dimi bo vor da pubi ke je zeke kedishe ke di so teja ke fatho isi so na peteu liro lerinu political concept how habu uko ke leu zefodi tembiko badishe petoba ke chesumuli je do johan do moshuliro uko makrobo mo kesala shne kusakir senu moshuliro hachakrobo muli ke reuliro temiko tapa ke chinu papoze ke chinu pu great ke chinu kukocho hopie isidipu palm branches how ha hopidi pakecha mo history no mosu zushi palm bo how liro mo palm za how liro ke dimi zekele zasi po chia isi customary ukona custom po tejo po me zivo ya ke dimi po voliro ke dimi ke vi po voliro okay palmbo mori kukochogo punno ko pilidi pe uzia ke chesepu sala juda minogo liro ukola ha pe seyevie zasipo national symbol po tsia ke tezenu mohovuliro susumuli sala temiko palmbo pilidi padi hosana isidi jisu zeke chaholiro ko ke dimi po ke pe acknowledge ke diu ko ke diu he ko ke diu isidi ke dimi po da ke pe po ru ke chenu palmbo ko pidi pa ke susumuli ke nioliro ko kradishi hosana isi hosana he ke lashachi isidi pu hosana isidi ha ukoi pugi chasusa potaino Papo, he Chrisji, Hekalam Hasaji gets a desperate city. May you give it in a Prageba expression pocket po interpretation of more singly, desperately crying for help. May you give the cracketcher, Fepra, Siketcher, Posedi, Hosana, Isidi, Jisu, Ki Puketcher, Susungulido. Cheliko creep with the Kertetano Moshiliro, Susunguli. Cheliko kribudi kerte thame fe pengunu heke lasuchi henki chaya he Jehovah iside sala uko kekra uko prakeba holiro an expression of cry hapo kekra fe
po kekra uko mengu bo kra di pu ke ba kim hi di she rom mi ko sarkar ke ko no he ko ke la shi isi ke cha desperate cry po express ke ba su sumuli do cha se uli ro uko enu pu ke cha Israel ko ni pu za se vor ke je Israel ke diu isi king of Israel isi di pu de uko enu jisuler ke ji king of Israel Israel ko ke diu isidipu pochaino ukom hapo meraba hapo vorge zetimi hoginu hapo meraba uko kelashikedo uko deliver chishikedo uko krihishikedo uko meraba getsa asusumuli musala goino kedigo Israel ko kediu isidishi uko poki chake chasasa sala hako hamoshli ro ko chopi di she melie de hosena isidi Israel ko kediu isidi uko statement hako hamongshiki temmi ginum hapo meraba getsa they were hoping what Jesus will do jisu kiga jobo chudoshi jisu bu kiga jobo chunoshi getsa hapo ke meraba badi melie ke ba susumuli temiko kelenu sala uko pardinu jisu zegecha pos zedi posime zedi melie chepetodi melie burbunda chudino hosena hosani dishini posime zido tavori pos zegecha go uko expression gon ginu moho ke shliro they were expecting a political leaders uko seye ke senu ke dimi po merba seye ke senu temika sabo menguba uko ke lashidinu rombe ko penzawa kedo mu Israel me ke dika sabo kashigedo uko Jesus menguba musus lanu no go chabage Jesus ngudi ke di kuso ker dinu jisu gada yo ponguli di suyogi bali esi jisu gada yo ponguli di sugi bali di sununu to se di Jerusalem no voje ke Jesus pu Jesus riding on a donkey gada gi to ke cha digo teze prayer ka sa ko ha sibado deri Israel me ko zenu ancient Near East zenu moholiro ke dimie ke zeki vilavoliro gadanu nu voya itsapu te her ke gilana ro guragi nu voya isi guragi nu gurake vitoko ke miti toko ke me progozedi guragi bali de ke dimie sidi te her nu voya dere ke zeki vilavoliro gadagi nu voya ke cha ugo Solomon ke diu zenu risus ngulido gadagi nu vonaliro ke zeki vila ke zeki vim hatala vonaya ke cha susupu teacher creeping of vokataki Zakaria shiti ke siwe Jisu Messiah we Jerusalem nu leke chiki gadagi nu leda ke to po Jesus pusha mo Jisu ti soja hanie pom sandin he po gadagi nu Jerusalem nu to voge chahoha siji ke sidiu chchi vor ke ta susnguli mo temi ko vor ke to siba Messiah po vordo ke di po vordo ke cha Israel mi kori susu siba deri po ke von he mikrawe po silimo ke ta susnguli they fail to recognize the king who comes. Meliep shepeto sedi pusi medzito zo. Ofeniko fekor hope chakrisa ke tsasu pu deri pokevon he posilimo ke ta susumuli. Goe posilimo ke ta mu poki ke chupo lavoshi ke cha potsasilimo ke ta susu Johan lesonu pu ke cha kusoker sorunu. Zeki Jisu sidzi kori pochao silimo de isi. Poze ke pendo tomie chudinu posie jicho to ya kazami kori pochao sile moda ke cha susupusha jisuki ke chobola haito deshi kori pocha sile mo ke cha susungudi romie ko sorkari nu temie haidi mi krotabe melie di haidi tadu ke chungu ke sa okolaro ukoi ke kose ke bami they didn't see that as a threat ke dimi bo vori mi pudi to de romie ko hake khaba mo ko ke koseba mo ke di ke kripo vorji ke to homie sieli ro mi chidi ke gavodo mori temi khali bini de romie ko lari jisu vor ke cha ha u ko la ke mi chim ha thomo ke ta sunguli u ko ke ko la ke mi chi bo ke cha ko su mumo judami ko ri Messiah po ke dipo vorda ke chasusi dere ki ga chubola ko mero ke ba we gada ginu vorji shike cha ukuri po chasusu silimo ke cha susupu juda mi gori po cha silimo de ko melie to ke chasusu nguli mo ham hedi jisuwe po ke diu ke cha he presented himself as your king uko ke diu ke cha po haidi po khabi ugo pengusha uko tiche ke kra
Jisu me ye melody Jerusalem nu leke cha Jesus ke pusivo ya mur krabaya mo un hichugiro TSALI Hosanna di Sunday school go si ke cha chya ke cha krabaya mo how it's a jubilant occasion unni ke cha occasion po ke cha sister krabaya pam bogo pongo che doliro ogo ha pam riza ke chan ha go pidi sige chari chia che don hichunu go ler ke cha ogo so krabado na ki kri ke cha pidi ke pe jo go pidi to ke cha ogo so sibaya mu ogo mu baya me lie ke cha su sibaya. We are familiar with what Palm Sunday is. Palm Sunday ha ki ke cha boshi ogo so siba de che do ogo bunu ogo focus kapie Jisu soboshi ke cha susu leka salashina temila bom harki ke cha for say divorce ke cha his purpose for us as human beings bom harki ke cha boshi ke cha ukobu susu leka salashina hichunu go toler ke chi ni ko rileba me chi bette ugo tsu bette reward toler ke chan hichunu go mo ho Potaino ugo attention nu teban hichunu go occasion how nu ugo symbolizes Russia chagashun toler ge pette go hichunu go hadis zid toler ge ugo pette reward go mo ho ge occasion how ha ukelleu teshaba mosgim hediche do ugo bogo kelleu khapi Jisu soboshi ge mo pom har ki ge bo sedi worship ke zothanu go sus leka salashan about we need to refocus on who Jesus is on this occasion. Kerüsuo, who is this king? Kedi how ha shupoga. Zachariah to te tepfa koso tepfanu. Zachariah to te tepfa koso tepfa. Siti ke siu Zachariah mi di pusha. Hare inke diu inke vorje isi. Haya sentence how pralala badi shi haya polele. Hare inke diu inke vorje isi di sije ke sidi ne pusha. This is a very personal statement. Personal sekechabo nunu tuba ke chasasumuri nke diu isi your king comes to you nie ko ke diu isi di pumode there is it ke si diu ne pukecha nke diu nke vorji your king is coming to you. A very personal statement. Personal sekechma ho ha miliu ki vor ke chasasumuri miliu ki vor ke cha mo po nke mo aki vor ke cha liro personal steady vor mo po udzi viledi vor ke ta Ajivi lady work at us susura krashiki. How ha nlaho isiliro. Miem hapo utsudi, how ha nlaho isidi kapi utsuliro. Avire ikechogo susililia. Nlaho edikasoliro, avigetala, pikelu, pevikelu, chikelu, agiba. Avike tonaliro, I chili get susa agiba. Mosalano moshiliro, nke diu, nke forjewe isidaliro. Tiepo, nke mo akivoliro, poche pigili, susue, nke bamo agiba ke chasusimuli. Tie, uke penyefosa pusa yechidi. Meye melodi, Jerusalem no lurke chikimidi chie. Ke diu we, a nke forje, a nke diu, nke forje isige chunu lurliro. Tie, pose ke sekeliwe, nke bamo agiba ke chasusimuli. Kidi uke penefe kidi hai ke chopowi look to te ger te focus o kernu look ger te focus kernu temino jeketa temi jeketa mi f mukela leto forzo isi pour purpose to mettre me Jesus temino jeketa mi f mukela leto forzo ugo kusa ha sevori Zachariah no hare inki diu inki vorji we ke cha hania ke keshri leke salashiki inki diu inki vorji we isi look no jeketa mi f mukela leto forzo we potsai no KETHODIE ha sevori ke keshli ro no mo awe jeketa mi mu no a ke chmi fali do di no mo a ke cha kelali do di jisue for ke cha ugo susura krashiki. Jesus is our king and he comes to us today. Jisue ugo ki diu mu poti ugo ki vore mu poe permission po sedi vore we pom har pom hatopo nidi vorwe. He will be the savior and he will be the redeemer. Poe ugo kelali do ugo kelaki liu chli do di for ke ta krashiki. This is our king. Ugo ki diu hawe nha tali chike shugo ke li ke shnu. He's still the king and kings and lord of lords, you see.
boy chere ke di gom ho ke diu nipu gom ho nipu temi pe tebu sili che isidi nango zali ke li ke tanu di cha si ke choposa pu ke ba go crush ke tie ke di gom ho ke diu mo nipu gom ho nipu we nkimo akivo pom har sedi nkimo akivo ke la le to uko phuor ke ta sa ser crush ke po zo ki kim hi ke chopoga po character kim hi ke chopo sedi for ga cha ke diu. What kind of a king is he? Po characteristic Zakaria tu te tepunu moshiliro zapu zaye muko kelese po pozo men noidi gada ginu gada ke medzoyo po ginu tio isi po characteristic ke diu we pozo kikim higa chuposhi susahanu tusha English nuliro he is just and righteous isi dipu poemez poemetho ke dietho isi Zakaria pukicha Israel ke diwe meze isi poe meze isi mo poe meze mo mietho ke chala when he comes he will do what is right and what is truth poe meze ke ke diu poe ke dietho ke diu ke chala poe voni ro poe ke tho chudo mo poe putu ke chudo isi di susapu po ke di vori po ke di senke chunu po ke di po kingdom honu po administration uliro he will be just in his administration po ke di senke chunu po mezodi chudo ke klamon za po ke metho themi po ke chula ti ke juno mohashuliro mori ukusegi unu mohashuliro ke meje ke cha ke jaka cha fa ha ki ke chu bala for yaga consequences of corruption dia thoke mola nu Putu ke molana no ke jike tso fo mo ke meji ke cha ho parba mo uko si yu no bimo ki junu se yer na pete no rizo krota mi de thomo ke shlana no se ye ke semi we de thomo ke shlana mezomo ke shlana no ke jike tso fo mo ke meji ke cha sus bu foya ke klamo no they have no regard for justice ke tho chao so ko uko sus la uko nunmo there is jisu for ke choni ro it's not to gain his personal it's not for his personal gain from us. Poto pojaje, poto me vili ketola. Oko gino poto po me view funny ketola jiswe so la formo keche sisimuli. Mohabu hacheto oko bulle ka sanashana ba. Ukrtamie, okazamie, morisi ke semie. Mu ujis oko kepenefo ke diu jisu. Kigim he keche ke diboshi keche sevudi ko busus inde ke medzashana. Jisu vor keche hawa. Po temie ko ginu, po seye temie ko ginu, po me viu pra lege tona po Jesus na formo tonza ke che sisunguli. Dere po topo katishu ke tola, uko divila, uko po temie ko divila, mu uko ke vila po katishu ke tola, po Jesus na vor. Mo hanu mo shani uke penye fe mezut tuzo. He's just and he's righteous. Jisu uko ki diwe mejewe mu po me toke che pozo ke riu sisunguli. Pozo ke niuli ro. Kokini suppose isi English nuliro he is having salvation isi dipu kella keliusa po pozo ikicha kella keliusa se dipu for kichumuli ketole ke shake we no moshuliro messiah po vordo isi di the promised messiah for the people of Israel me ko ki messiah po vordo ho idipu ke shaha ketole she ke we no Tetsake kranu uko susumuli. Mu kelakili Messiah haliro. He will be your savior. Boy nyoko kelak keshuzoto isi. He will be your deliverer. Nyoko kelakili uzoto isi di pula lagicha. Messiah we kelashoto igdi pumu pula lagicha susumuli. Potzaine Jesu Christa Messiah chilivor kechunu. He is someone who can offer salvation to the one who has no hope. Kemeru tomogeta ki boy kemeru kashike to lavor, boy pokelashike to lavor. Kepuma tepano keto, shaprishli pokelashike to lavor getcha susuli. Kokili se po visi, kelakili se po susu sedi for getcha susuli. Temiko Judah minoko uko focus, their focus was so much on the promise of the king. Kedi po vordo ho Messiah po vordo ho pumu pulala mo uko si thor ketala uko kelepe tuliro vo ke diu kiba mo uko kele no ke ba ke disu suliro
기즈누 우고 네게테야 가자미 제누 우고 슈프라시도 이게 저게 레오누 포커스 톨게다나 우고 레리시에 메사야 가토스 보시게자 우고 예수스 뿡무절리 모기다 스스물리에 우고 게뿔라라바야 디제 테크리게지에 주담이 너걸리로 세예 우조게서 뭐게 꼬세예미 크로누스고스 우고 벤잘라라 이시디시에 brutal kings ko kedimi ojosho segechemi ko bo ukom hodi uko ke khadi tiche ke krashivor chili ko nu mohosliro susu thupi ke ba krebodi me fe penguni krebodi me fe thep chili ko ku krebodi me fe thep nu susunguli uko vakye kra he kresanunu akresanunu ari share de Israel buchi pulichi isidi Chiligo crepodi me fet funis smulie. Vake kra mi bo oko rela oko pekka penala ladi shivor kitsla. Chi Israel me go bosu puliche isidino David les chiligo lesunus sepu. Sala oke penyo fe kala kili po bu vordo isidi puke shigi oko kele liro. David ginu for kitsa ke dimi po for keto oko isusumera. Catholic ke sanu mohosliro Catholic ke dili ke vile secondo mohosliro uko hanu metsmichidi tu ke shuliro Messiah for ke jiginu spiritual salvation ropokita shopakeli suso sevor shodo mosuliro for ke chuwe potopo kapiro totsege shiginu ropokita shopakeli suso kashido isidipu mati po mefe ponu Tiki dilewe Joseph ki vori puke chiki ham hidipu no poza topi jisu chanichi ke krilamon popo temiko ke pumanunu uko ke lali zotyo chla isi Tiki dilewe Joseph ki puke chiki assurance pokasha musuliro he will do it isi popo temiko ke lali zodo poke la tushido isi di die affirmative sedi puke chasa simulie ibrigo tenie me fe pengunu Ibrigo teni me pepengunu. Salapu ginu uke penya fuki ke voke kalali tio. Assurance kalasha. Messiah ke diu ki ginu uke penya fuki voke toko pe teke lali zoto ke chasusipu. Messiah voke chunu. Pozo holiro po mi kalashia. He has the salvation in him. Kalaki liu pogitio ke chula po voke chunu. No mo akecha kalali tuzodo kecha and he will do it by susa chasado kecha sasmulie pozo seuliro he is gentle and humble king poe menen noidi gada ginu for isi menen noidi gada kemetzek podenu for kechapu gentle and humble jisue matike po mefete thanu nigo avoche fledi akinu hasiliche ke krilamon a Ajovi mukomo kechala jise potosus pusha. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. Ajovi mu akomo kechala isi. Zakaria lesunu tute ponunu kodi tute tatsunu mohovoniro. Alexander the Great kim hidi boy pojo sedinu kidzuke dirovie poshepu podi penvoli shiketsa susuje tuba beke ba susulido mo history no motioniro Alexander the Great iketsa holiro meyator o history no un hichugi history no proketsa podje proketsa temi ha Alexander the Great how haliro kotor mo po victorious se ko kilishe ko kodinu kidzunu ke Talk Kratami Botsidi, boy, Gedir Vikra, Benali Dipi Povich, get just a poo. So not boy, Pojo Segator, Kratami gets a history new Potzevatakisha, Ukosumulido. Bono Nogoshe do Krigawa, Kratamibo, Nujid Segator, Kratamibo. They got Tori, Miabupu pretty. Poke cocker who work at Kratamibo Getchanguli. There is Suzeka to get Choliro, Sakaria Sidin Lesson, the Pukecha. Sidele seke dio no puke sham hizashie Messiah we menenoi mu pozovi iside gentle and humble mu jisue menenoi de pozovi sedi vorkecha simulie po pozovi sedi vorkecha mu gadagi no vorkecha ateri no puke shekem hidi gadagi no voliro pis lavoya isi jisue gadagi no vorkecha hawa kiseki vi Nune how Kashikedola, Vorgetches Sumulie. Gadagi no,
mi men liebe shape to sedi po si me zito zo shui men noi po zo vis sedi po no ke di ka tho chdi po tho po khasha po tho po khapi khasdi vor ke cha su su shui jisu vor ke cha ha to offer peace with God. Permission how we get a crush again. What was his purpose? Pomharho ki get chopoga just say no. Johan to the poor kusome fet hefunu. Johan to the poor kusome fet hefunu. Johan me baptize ya kazawe. Jisu pokiv to work as a mukechiki poenu. Hamhidi temiko ki japutsha hurry kizu ke puma suseta ke ja uke penyofa konyos isi. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Jisu vor ke jemu ke chiki siji ke su Johan me baptize ya kazawe Jisu se kizu ke puma suseta ya kazau isi di poesus pusha. Jisu e Messiah ke diuchu di vor ke cha Romie ke ko krkhonu Israel me ko shaprashe ke to la vormo dere po vor ke cha liro ki zu ke phumau chseda do di po vor ke cha universal po purpose liro MEYASE ki zu pe teula pom har ni di vor ke cha sunguli po vor ke cha hasna. His purpose was to bring reconciliation between man and God. Temie mo uke penyo po donu kizi ke vim hatho po su su chshe ke to la vor ke chunguli pom hatho po to pom har her se di vormo. It was not to achieve his own purpose but the will of his Father. Popo me do chda di vor mo popo me do liro ponno bu vori o pusu chsidi o kala she ke to la vor we po reconciliation purpose na for kechinguli kinyo liro po purpose liro that we could have a right relationship with God. Obo ke penye po ze ke peru ke che ha ke peru ke che ha bu vilani ke to la che ke shoro la she ke to la po vor ke che susunguli we, and that is his purpose. Tie Messiah ke diwe po vor ke che obo ke penye po ze ke zivila ke लिए obo ke penye po ze di pochla ke लिए ke peru ke che no vilani ke to la Messiah ke diwe vorwe mu po mission how ha ke chunguli dere catholicism emotion liro. The mission of Jesus is not yet complete. Po mission po se di vor ke chu how ginu tidamo chiri basano ke cha susupu mu catholicism po ke cha. The Bible tells us that the Messiah will come again in the future. Messiah will He will come as the conquering king. He will come as the victorious king. Zachariah no mo Zachariah to tefu kuso tefu no liro. Messiah ke diu vor ke chiki poi men noi isi as a gentle king. Men noi pozo vidi como divor a humble king. Men noi repozo vidi keze ke vim hatola vor ke cha ukosesunguli. Dere pola vor ke to kinyu no liro, but in his second coming pola vor ke to kinyu liro. Poi poke ko pozaye pe techa pe di voro musu no liro keze ke vi lamudi po judgment na vorta to isi. Chapi cheke to la vorta dio ke cha se pusha. Ugo chido Jisu Jerusalem nu me ye melody gadanu body lege chaho har crash keshiki kunhe powe hakiri poke ko muzaye sidi vora keto chirishi ke chobo balo ke cha susura krashiki pesikesha to the kerpo pesikesha ker tepa kuso kerpo nu ker suru no moshadiro how hatse to be ke basusumini. Revelation chapter 19 verse 11 ai tiko ke shingu sitze gura ke kropotha Sugi ke tu se ke dia tho mu ke tho ya mu po ke meju se mi chapi mu te her chutu ya isi. Zachariah tefa pesi ke sha ke po tefa hani ha mi po puma dere vor ke cha hani ha ke kro ke ta ko se sungli mi po je puba dere vor ke chu no li ro men noi po zovi ke ze ke vim ha thola vor Kenio no liro koke liu chde ke kopete zaye pete sedi me ye melody chapi cheke to la fora do geche uko susunguli der her guragi nu fora do mu pa me le ke wa me lawe
Chapi chasado vorda ke chasis muli. Mo PESIKESHÜ ne pukeshim hiliro. Po Jerusalem ne me yemelo ke ti lege chunu. Judam ko Rom ko randa honor somi chli vor ke chugo. Mi kaupungu. Dere pola vor ke to ke niu no liro. Ki zuna ke lu ke temi pette temi pette pungu dado. Mi pette po sobo shi ke chapo sidado. Dere po chapi chudo vor ke tala homilawe haniwe menodado ke cha sisinguli. Palm Sunday, is the day the Lord Jesus humbly rode into Jerusalem. This was Jahaniha, Jisue, Renomen ne depos of Vidi, Gadaginu Jerusalem nu, Lewe. Po missionuliro, Urofu Galashigetola, Gepuma Tepanu no Ogosha Prishigetola, Mu, Gepuma Benishigetola for. Salapo war get Jahoha, Uko Gepumanu, Uko Galashadi, Uko Pozaye, Mulani Gatola, Ukola, Vorget Sumuli, Musala Jisu Vorget Jahoha, Mayem Lodi Vorget Jahonu, T. Uko Nili Gaza, Uko Nigeta Potaniba. We have a reason to rejoice. Unigeta Jahoha Potaba. Dere Christami Laniro, we still have a greater reason to rejoice. Uniketo potake me ye hakiri zako kecha umoto zaba kecha sisumuliwi. Jisu tiki judami ke krapu mis chode. Po vor kecha nu po va jode. Uko ke diu chudi vor kecha nu uko po va jode. Ke krilamuna uko they were expecting a different king. Tigim harro mo kom harro ke kriba kecha lanu. Jisu vor kecha ki uko ke diu va joa. Uko enu uko kelle uko agenda kroboba povo liro povo sutsuda povo sido gecha uko agenda krobo uko ideology kroboba di Messiah povo gechu feke bala po ke thochu di vor gechi ki posile mo mu pova joke was sunguli uko ke meji ke to ke di merabamo runo me ne di vor ke to ke di merabamo ko che come tesi di meglio non di forgeto o che si che ciò merba che la o che pova già che was singuli deri jisue pam sandeni lerge chinu che di hai che ciò ci vor no menne noi pozo vidi vorwi che ze che vi kashe che la che la che liu ci di poi forge ci singuli mo po con hebo messiah che diu ci di la forgeto si che ciò mo zaba che cosa ye pette po chufdinu Poi me yeme lodi la vordo. Ibrigo tepfe me fete tanu ha tishe. Ibrigo chapter tepfe me fete tanu. Mo po vor ke ton vaki niwe ke puma vana shike ton lamone. Po me roken khodi feke bako ke lani ke ton la vor chuzoteo isi. Sike chupa la vorda ti isi di pude. Ibrigo tepfe me fete tanu. La vor ke ton vaki niwe ke puma vashe ke to susum hato lamode. Deri popen lelidi pola forget to femerdi felikan hosidi pomero ke bami ko larbi vorda ke to susupu and this reminds us that we are living in between this fulfillment vordi de me yemelodi vorwi zapuza yechdi na vorwi musu donu ko el hubada ke cha ko susuru krashiki musulati ko nguke mejeti bunu bada ke cha nguke mejeti bunu ba Deri kalakeli tiso japo nul hubada kecha ukosuru krashiki. Jisu zapuza yechdi koki liu chdi lavor kechen he. See this kisidi Isaiah Zechariah chapter 10 verse kero chati vorado. Zechariah chapter 10 verse chapter 10 verse kero nuliro. Por vie zeke janu nuvo zeke jatsodio. Mu kero nuvo ke javala ketsodio isi. From ocean to ocean, from the rivers to the mountains. Sugosa poke po vori po administri sugo petem hodado isi. Sugosa pete poke di krokorlerado potsainu jisu vor ketanhi. Kidzo pete poke di krokorlerado isi di puke chesumudi. Kidzo pete poke di krokorlero. Keze kesho ke gite her pete potala chodo. Mushalom keze ki view. Kecha chela poik se deshadado isidipu ti uko hosana isidi kelidinu pomo hoke chatinu ke di how has soboshi kecha uko messiah ke di shopo kecha uko seso silie liro mo pola ke vornie temie petela kikim hedado shi kecha we seso situ da liro tie uko nili jwe mo uko numdi shepetodi hosena
호세나 이시디 호세나 우케페니 퍼사 시디 포게 주 대자케페 토웨게 저 우고에수스 우고라 보자니 투서 뭐 우고에 테프디수스 불리비웨 우케페니 퍼부 제도 잡이 우고 저시디 시즌 하우누 우고부 볼레게 살라셔 뽕무게 살라시디 케펠레 자시시 우도츠프게 리미에 챵리에드나 니부부 잡이 베테고 저스니에드나你不的，好了，你不结尾，我个把生NINO不结尾，他那呢，我个不带个子的，这里库开不的，给人给你，耶稣开个这个，这里有给你拉到，不是的，把生NINO不是儿，这差丢死了，不带是他的给你的没？耶稣开个这个面部。我心里切，耶稣我给拉给留，撒拉我在给里里开，谁若太灭，不得我给你心里多，耶稣给不来过，我先不知。不看我无查他给查了，为嘛给不人没钱怎么？耶稣看看我面波托千里不离，谁为我波白来子啦？给白。萨拉乌国不得耶稣如松裂开，耶稣给白来过，我先把嘴不着不开，我无查他给萨拉，为嘛给不人没钱怎么？我只为你的耶稣在不离开，你不是个蘑菇不得裂个为无心的切，耶稣我若的面个拉个列子说。耶稣给不来过，我先把嘴不着不开，我无查他给着了，为嘛给不人没钱怎么？给他处理了，给么上头给别人分析好吧？过去流是挪威，你不ZHAPU za ye chidi vor ge ke penye fa ZHAPU za ye ke ko sidi la vor ke to ke penye fa theri mu thala shin no so ni pu he ka chadio ni pu ke ze no shodi no so ba shi ke charo kra ke sha honu ni pu no hyo kri su chi no ke penye fa ke kim he ke jo shi he ko bu mu pe visa ko li mu me tsa sa ko li di he ke lu ve honu ni pu no la vor ke to la do chu ke li me chali ke to la no che do he wa kri hi shi he ko za ke mi che to ya me ni pu he ko ke ze no lu mi che to ya me no se ko petesi je doni pum ha ho hego papa hego negetedi hego bu nke zienu de thome sadil hu ke chre to ya liro no ko ke le khaschi no hego kruhi sachi ni pu no hego crosschi hego rezap ko hego ni pu ke phuma joko hego the phanu to ya ka sa joko pete no shprishdi tie no hego la for ke tar kradinu hego bu nze ke sekeli ni pu nze ni pu ke selidi ni pu nze nchipi ke le mi chni to la no je don hi chu pe tsu pete kruhi sachi
shi nipu hego hyo kapin chsewe nthe jangu ke le hako sedi hego tola pradi nipu dioba dogon hulafodi nipu no nipu hego bu njo ke vipi hego jo chdi insi dimi chdi nipu ko ke le no hushli tola no hyo pette go krihisaji ke tezie tetse tur petten chdi jisu kristar hakile zon chsewe amen pana preluvide ake hanum hachakro basidi ke pesishido Daklen Nagabazar Zanukrotogo Chido Kihusi and Yokopetebu Zali Dojigeto Laba Prishnuya Daklen Nagabazar Zanukrotogo Nie Colony Hanubaya Liro Nyope Jeriki Hushi Basaji Kenyu Liro Nigo Vork Ziki Ugo Patient Week program Hahapare Vorki Rigo Nyo Tsili Modamichi Hoderi Lapa Lira Hahapi Nervi Patient Week program Hahase Pare Chido Pam Sandeki Humato Chigo Chili Nemu Vork Zitterzin here Thursday here tehishe ke bad diri potigi ugo Monday Thursday service ha banado ugo ke patava peteni no dolibu ni pu diese ka sashdo ke chano par grabadi vor presiji tehishe Thursday ke bad diri potigi so she Good Friday doli ro ugo ke hanu ke bad tepadi potigi ke hulado Pastor VISATO bu ni pu diese ka sash mu hadu ugo ke ze ni pu Jesus bado salanya go ki hupuri hatoche hor grabani ugo Pastor VISATO lari chabali jova tesa mefra tesa hopovadi puri village zo there struggle sabasala Pastor VISATO lai chabaji Easter Sunday do work is a Sunday here ke ba thepadi potigi ugo Sunday Easter Sunday service hanu hake hanu ke hudo mu haduli ro century kwargo bu Easter kenteta ha to the reason king isi kecha hilasi ketao ke diu kecha ha pemedi kenteta ke TSALI no japucha mu mato chego sevoshdo mu hadu ugo ke pathafa Dr. Vivi ni pu di sevor di japucha shdo slani ko pakechiki program ha pilie vodi ke chai saba shidi ke hutigo no ni ki cruise predi vor ke husachi Sunday school ko kids atinu zo shiri ko Good Friday dots liviro Sunday school ri message ke to so puba hosla ni ko ni no ni ki cruise for ki huli mu ke chanum hato chego grabaji ke se ni opesi se ni opete bishiwe